znači šušti, ne vidi se svjetlo. Mi smo na autoputu iz Beograda za Zagreb. Vozimo se polako jer imamo najopreznijeg vozača na svijetu. Možeš misliti. Pozadi imamo ovu koji Neoprezno dijete. najjače spava na zadnjem sjedištu. Ja spavam. I tako. I ja spavam. Nemoj ti, molim te. Ja spavam. Nemoj, molim te. Vidi kako je vrijeme za spavanje. Ubilo se vrijeme za spavanje. Znači, sad da nas dragi Bog sačuva da se lijepo vidimo. Čekaj, Bože, kako se... Valja je spavat. Ja, kako smo stali. Ko pravi youtuberi, to je kad se voze. Znaš, skroz me... Ostat u televizor. Hoće, stajemo još, stajemo, vidiš. Dobro je, ako stajemo u televizor, onda je super. A možeš mi koliko će ovo izgledati na naše dane? Idemo za Banja Luku. Proslavu nove godine. Imamo Banja Luci još pošto da se slavi. Počemo se novu godinu, pa dokle nas putem nesa. Evo je tankštijela. Hoćemo na tankštijelu. Hoćemo. Ajde. I to sam vidio uz pomoć navigacije, inače ne bi ni znao da je tankštijela. Pa kako ne vidiš, čovječe? Znači, bukvalno se ne vidi ništa. Evo radi. Pa valjda radi. Majko moja mila, pa ne vidi se ništa. Ali nema mjesta da se parkiraš. Imam. I sad da sam kanalisao kako treba, da može Jovica da stane, ma može. Malo da ga zaveze, lijepo stane. Znači, uslovi na putu, kao da smo otišli u Finsku. Bože, sačuvaj. I sačuvaj nas da stignemo do odredišta. Sigurno. I zdravo. Jel ti snimaš još? Snimam. Šta snimam? Snimam kako ti sad pričam samo. Šta, koga interesuje što vidiš? Ama, vidiš kako sam lijepa na kameri, što si nam pograđala? Snimaj se sama. Pa, neće, ti si mi najbolji sagovornik. Milan me izneverio Pa zašto sam ja ružan i ti ispadaš još ljepša? Pa, normalno. I debi si od mene i onda je još bolje. To ti ko kad izlaze uvijek Dvije cure, jedna mršava, jedna debela, pa normalno. Ne mora ona biti ni mršava, ona može biti srednja i pored ove debele ona je mršava. Pa, tako ja tebe sad snimam sad samo. Da, znači onda srednja, a ja sam debela cura. Jeste, upravo tako. Ti sad ružni faktor u kadru, razumiješ? I šta ćeš? Smeće u kadru. Nemoj, nisam to rekao, to nije lijepo. Da ja kažem. Nego kad uđemo u Banju Luku, kad budem išao... Koga to interesuje? Ni mene ne interesuje, ne naše gledateljstvo. Moram da kupim duel, da mogu da duel. Šta će ti duel, imamo sad duel. Da miriš je lijepo. Hoćeš ti na oblicu ili nećeš? Ne, hoću na oblicu. Hoćeš na oblicu, a hoćeš svađaš se samo. Duel. A na oblice su kod mene. Koji lijepo miriše, hoću duel koji ne miriše. Hoću ja, ona je žuti duel. A šta je da te pričam, ja svakako otim sa autom sama i po srce, ja. Blokira. Evo nas ponovo u Globusu. Nego šta nego u Globusu. Da nešto pojedemo. Pre nego što nastavimo put dalje. Tako je, pre nego što nastavimo put dalje. Jer magla je i put će dugo trajati. Jeste.
Znaš šta je tata rekao? Šta? Rekao je da ga snimam sa sobom u kadru, u autu, zato što mi treba kontrast, pa on glumi debeloga i ružnog u kadru. Da smo razgovarali u autu, razgovarali smo samo da on se vidi u kadru kraj mene kao debeo, ja moram da dođe mršava. A sad će mi to sve globusu nadoknati lijepo, se glupo. Tako je. Bog te 31.12. 31.12. Zadnji dan 2024. godine. A mi sjedimo u Bijeljini, jer nemamo druga pauza. Tako je. Ja sam mislila, Milane, kad smo se preselili u Novi Sad, da su naše avanture gotove, pogotovo kad se Jovana rodila, imaš 3 djece, nima više zebancija, Aha. Moja supica. prvo su Joj, narod, svaka čast. da su sve trke, frke, haosi prošli, ono što sa ovim tvojim tatom stalno neka trka, haos, idi tamo, idi vamo. Naravno, u administraciji uvijek fali jedan papir, ne reme na video, javi se s lupom. Da kad natuče bibera, neće moći pojeti. Neće moći da vozi. Milina ga gleda kako jede. Fali mu sam zatvorski broj. Dobro je ošišan. Marko, što si ga lijepo šišao. Ovo je Marko šišao samo. Tako. Mi jadni gledamo kako on jede supu, a mi on nam je kriv što nismo supe naručili. Tako. Ali mi sve računamo, bit će večeras kod babe neke klupce. Nova je godina, mislim. Nekad se Nova godina pravila obavezno sa pečenjem svinjskim i sarmom. U onoj Jugoslaviji dok nije bilo popularno da se posti. A sad se svakako posti, pa onda baš ne pravi se više Nove godine. A kad sam ja bila mala, ali mala, baš 5-6 godina, onda sam obavezno bio jedan tanjir svinjskog pečenja i bila sarma obavezno da se jede. I ako se jede i cijeli januar sarma, ali hoće se za Novu godinu. Stigla hrana. I šta ćemo sad? A pa imaju po 2 od svega, obično, znači... Ima po 2 od svega? Da. Dajde, zaviri moj gulaš. Joj, ali je dobar tata. Ali je moćan. Moćan gulaš. A dobra je i plata. Dobro. Ali narode. Sad ugasi da se bavi. Da se bacimo u napad. Ovo smo pokrčili našu. Koliko smo mogli. Smo pokrčili. I put se nastavlja. Hoćeš nešto da kažete? Znači, upadamo kod babe i dede, da duče znaju da dolazimo. Ali ista noć se desila pre rano 15 godina, kad je Milan bio jedna kifla, a mi na prijepad ga donijeli da ga baba i deda vide. Kuc, kuc! Evo nam odmasa, nismo se odavno snimali, evo nas stižemo. Dobro večer, gdje si, bruder? Poznao sam veći od tebe. Gdje si, bruder? Vidio si već. Ja sam veći od Milana, konačno. Prerasto ga je već ove dane. Konačno. Vidi. Konačno je majka došla, ajde ti zagrli svoju majku. Pusti njih kraju. Mama, dolazi spašava. Ona ništa. Ništa. Miđo, s tobom ja ne smijem ni ja da se merim, ti si mene prerasto još davnih dana. Majka došla. Teza je došla. Teza je došla. Lepo si tebi, stvarno. A ti znaš koliko ja imam godina, uplaši me.
napravili? Ja bih imao picu za vas napravljenu već. Aha, picu ste napravili. I kućicu. I kućicu. I kućicu. Ali smo ja i Duša. Malo smo pojeli, malo. Mama, nova godina je za 15 minuta, mi se još nismo smjestili. Evo, sine, 15 minuta? Za 15 minuta. si nam upala da dođemo do ovdje. Ona je imala neku informaciju, očigledno totalno dezinformisana. I vatromet se puca tamo, eno tamo. Ali se ne vidi od magle. Vatromet se od magle ne vidi. Onaj koji je ove godine dao pare na vatromet, to je promašena investicija. Toliko. I u Banja Luci, pretpostavljam i u Novom Sadu, sad u Beogradu nisam bila pa ne znam. Ali ništa. Definitivno se neće vidjeti ove godine. Evo. Ne znam koliko je sati, sad ćemo da vidimo. A mi i dalje šetamo. Čekaj. Sati je. Imamo još 8 minuta. Još 8 minuta pa će nova godina. Vratili smo se u 6 minuta. U 6 minuta? 7. Dobro, odlično. Joko, ovdje se uzimamo poziv. Nismo se vidjeli čitavi 7 dana. Ti si sad za mene samo san. Jovana mora malo da se pomazi. Mamu nije vidjela 7 dana. Nije niko mazio umeđu vremenu. Nema veze što je 3 minuta do nove godine. I treba da se iščestitavamo. Ama samo 3 minuta. Još 2 minute do nove godine. To si, Jovana, ajde još 2 minute. Tetka. Još minuta. Minuta, dobro. Znači, 24. Hvala ti. Dobra si nam bila. Hvala ti, dobra je godina bila. Dobra si bila, bilo je sve super. Bilo je sve super. Ali jedva čekamo 25. Pa ja, jedva Jer će biti još bolja. Da. Da, bit će još bolja. Znači, hvala ti, hvala ti. Hvala ti 24. Sve si nam lijepo donijela. Hvala. Hvala 2024. Hvala. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Sretna nova godina! Sretna nova godina! Sretna nova godina! Ljepota moja. Sretna nova godina, Jovana! Nova godina, da budu sve ovako lijepe. Sretna nova godina! Ajde Milane da se iščestita. Sretna nova godina. Sretna nova godina, tetka! Sretna nova godina, Davide! Da mi budeš živ, zdrav i dobar i prav! Sretna nova godina! Sretna nova godina, baba! Vatromet je odličan, evo. Eto, a dobro taj si vidio, bravo! Ajde. Ovi iznad se vide, dobro je. Ajde kao, neki vatromet se i vidi. Očigledno smo se mi Milane iščestitali prerano. U nas ide sat malo. Od nas je sad malo ranije počeo. Ali jedno znaj, da hoćeš, platio sam sve, a ti mi dođeš. Pa nemaš ti to pojest. Pozdrav Vlogmas! Vidimo se u sljedećem videu. Sretna nova godina, čao!